ناوا کوچبرین سوریه دا ین که تخیر جو این و آلیکاری ناو دولتی نابینن کردین روژاوا نه که وکه پنابر لحریما کردستان الویدریانی دمینن پنابرن کوچبرن این سدی سد نبونه پنابر جی پناخوازن لویدره کامپکه جرات بیجن باسرمه از جاره که چون من لویدره پروگرامه که تایبت چه کرده بو روشا خلقی الورد گلکی خراب بو گله گازن جیو این دکرن و دگوتن تشتکی جوان را ناکن پیامنیرا روداوی حلب چه سعدون چو لناو کامپه گریا چو مالکه زاروک مزن یه و مالجی ناویو عبدالسلامه نخوشه آلیکاری جیرا لازمه لیتونه ماهر عبدالکریم جی دکانداره کی لوره دبیجه جبر کو پرل جم کوچبرین کامپه پیدا نابن پرانی اوان تشتان بدین دکرن دفتر خویا دینان جی و دکو دبیجه دوان چند مهان دا بقاسی 35 میلیون دینار عراقی خلقه تشت جدکانوی دین کرنه تو جارا اف دکاندار و کنه ها دیننوی لناو خلقه چه نبونه 8 ساله ماهر دکاندار لکامپا باسرما پرانیان اشته جین کامپه کلو پرین خواج و دکانه دکرن بگوتناوی تندوان چند مهان ده وی بقاسی نزیکی 35 میلیون دینار کلو پل بدین دانه نشته جین کامپه اب دفتر 35 مليون قرض لنا ملتك فقيرة مثلا أبناء البيت تقريبا صدها زارية أنا كيلو 5000 مثلا هي صد تقريبا 400 زاري البرداية مالك هي بيج ربطانان دبن جمن جبرتش بيج ربطان شهر شخصا شهر بيج ربطانان تخش فقيري تخون نانو شاي تخون ماصلنا برغولتنا قوشتنا شكتنا قبخوي ابنان وشاي قدني اج مجبورم از بدموا يعني صباحي ورن بيدي كاور ايكو الدبي دريتا كاد ربطانا وكان ديدا مشكله كي مشكله اي ضميري ما جيت تحملناكي خدي يقول انا مالي ما بزيد موا يا زرافيا مساتم على اساس تري از وقت ازاتم بيده 10000 روح جدبو یک جسد من وان دینان برینا بشه خوراک مهانه لسر هجمارک پنابران خلیل جده سالی و راستی رودانه کی هاتیه بو دست خواج دزدا لوما نکاره تو کاری بکه ظالم الودين التجكلك شيء من نمادن جبر خرابی روشا آبوری لباجار وی قامشلو بر خدا هرما کردستانه لنهال کامپا باسرمه دیندار و روشاوی خرابتر لهاتیه يعني عمليجي مجير شاكرن يعني نزبط پشتی مهکی خلیل دبه باوه 3 زاروکان بری نها جیانا خواب ریا بشه خوراک مهانه گورک خستنین مرووید دانه بره دبر لنها او بشه خوراک لسر هات نبرین هف جناوی جی لکارکی دگره جم دكانا مدين ذكر ما تقول حطها ارزاق بين ما بري ارزاق الدوايات ما بري ارزاق الدواء بس انا كي راستي يعني قد كرنين راستي يعني برا المرو شيء من ما دكان جد المرو يعني تيقين دك تقريبا ما هيجي نجو خيرا خلكيب جوج مربي نبخون فروج ما فروج نكتي مالام نجو خدي خيرك بينجم انه اسهم شكيسي خو بكرم تنا 2013 مام شفیع جی همان ایشا خلیل هیا لچیروکاوی جدایا بریانها لگل شاروانیا کامپی کار دکر لعوه ساله که کار خوش دست دایا باوه 3 زاروکایا و کوروی مزن خودان پیتوین تایبته او یک باریوی گرانتر لیکریا بریانها بشه خوراک مهانه ورد گرتن سر نفر 24000 دینار عراقی بو لیاوه 4 ماه ارزاق لسروی مالبات جهات نبرین نها جی جیانه که پر بکی ماسی در باست کن 2 مليون برا دين منه اي دكانه ما دكانه وبطال من الشغل ونعمل ارزاقي ما ابو اوجه ارزاقي ما قد كرن ارزاقي جينما وبري غازي جي شو بري غازي بجار كي نهات اساس ما حد بشاخ ويجي خرك مساعده او مركب بري غازي او جينها خدي امول مانه وصل 50,000 ما هي كمان جيلا كربي معاقمه حفاضه وشير وكلينيك سي معطل جربينه عمري 16 سال نتوجك وناقد خدي ايراني كاز بنطلون في جلاي خرب بكرم خدي بيركا من تعبان وكراكي تمري حق جرماني الذكر بينهم
بدوراتیا نزیکی 65 کیلومتران جهولێرە پایتەخت 417 مالباتên Rojavayê Kurdistanê di nava vê kampê de dijîn. Li gor encumena kampa Basirme, ev hejartirîn kampa penaberên Rojavayê Kurdistanê ya li Herêma Kurdistanê. وضعي كيم اندامه تيدا زاني زورن ينا خشي دفدريش تيدا زورن ايش تيدا زاني زور كما شكون نم عملها لنا مصنعنا ديري هوليره مواصلات مينن مخابن يون اسي ار زاني من حشتوي ايصال زاني ندا خلكي او منحى زاني خلكت قارين بي غازا خو بكن بي خو گرم بكن حتى بي معيشته خو بي اريكاريا وبي بەشە خۆراکی مەهانەیە پەنابەران ji aliyê ڕێکخستنا پرۆگراما خواردنەیە جیهانی WFP ve tê pêşkêşkirin. Li gor amarên fermiyên WFP li sala 2022 de ta meha heştan wa mehane xwerak didan zêdeyî 14,000 malbatan. Lê ji mehanehan ve ew rêje gihaye kêmî nîvî. Ji aliyê pereyan ve bi giştî li sala 2022 wan bi qasî 11 milyon û 397,351 dolarên Emerîkî li ser her deh kampên penaberên Rojavayê Kurdistanê xerc kirine. Mehane bi têkirayî 1 milyon û 36,123 dolar beşa xwerakê mehane li ser kampan dabeş kirine. Bi seredanekî bo WFP ew dibêjin ta berî belavbûna korona dabeşkirina beşa xwerakê mehane 35% ji xelkê kampê li xwe digirdi. Lê piştî korona wan ew rêje bo 70% zêde kir, niha jî ew vegerane wekû berê. پشتی وضع دروست بۆ کۆڕۆنا نەما ئەمە جارەکاتی هەیڤەنە تەطبیق کرد هینا و 35 جارەکاتی ئەوە نەعەدالەتە ئەتو بدێ هەمی خەڵک وەک پێکڤە یعنی ژنکێک بەس 4 زارۆکێنە عمریوان 5 ساڵ بچیکترین چێت بێ هەر کەس 10 ساڵ نەبیت و بتەنەیە و چێتبی نەخۆشە مزمن هەبیت ئەوە مستەهلە ئەوە لازمە بێتە مساعدەکردن بەس یەکێک دوو کەس شول کرد لەمان چنە دەرڤە و یەک منداڵ چێت بێ هەبیت هەر چێت منداڵیش نەبیت یان دوو گەنجن پێکڤە هاتینە لە سووریایە نوکە لە خێماکێ دانیشتینە و هەردوو شولکەن ئەو بۆچی وەرگرن Ev xalên ku WFP behs dike li ser Mam Şefî û Xelîl jî têne cîbecîkirin ku niha bi dehan malbatên din jî hene di heman rewşê de dijîn. Niha ew malbat li benda helsengandinekî ne ji aliyê WFP ve belku pencereyeke hêviyê li pêşiya wan careke din vebe û bikarin herî kêm jiyaneke bêtirs ji sibe derbas bikin. Helebce Saedûn, Rûdaw, Kampa Basirme. سپاس ji bo dezgeha xêrxwaziya Barzanî ku pirsgirêka wan her du malbatên koçberên Rojavayê Kurdistanê li kampa Basirme çareser kir ku me raport li ser çêkiribû. Her du malbat yek ji wan Şefî Abdüselam û malbata din jî navê Xelîl hemû bû. Doh me di vê bultenê de vê saetê de bultena saet hefte raporteke Helebce Saedûn li ser wan penaberan belav kir ku WFP û UN erzaq alîkarî ser wan qut kiribûn. Lê êdî wê ji bo wan alîkarî were dayîn û pirsgirêka wan êdî hate çareserkirin. Ne tenê ew her du malbat hêvî dikin dezgeha xêrxwaziya Barzanî hinekî zextê li UN û WFP bike ji bo ku alîkariyê li ser hemû koçberan belav bikin û wan alîkariyan qut nekin. Yani em raportan belav dikin dezgeheke weke xêrxwaziya Barzanî jî dibe yani em dibin wesîle dibin waste ku pirsgirêkên xelkê bêne çareserkirin mala we ava ku we ew pirsgirêk çareser kir.